Hari abantu amateka yabo yandikwa rimwe mu mateka. Perezida Donald Trump ni umwe mu bantu bagiye bahura n'ibibazo bikomeye byatunguye isi yose. Hari inshuro nyinshi byashobokaga ko tubyuka tukumva inkuru mbi kuri Perezida Donald Trump, ariko Imana igakinga ukuboko. Muri kino cyegeranyo tugiye kurebera hamwe uburyo Perezida Donald Trump yarokotse urupfu inshuro 7. Mu by'ukuri abari bari kumwe bose bari bamaze gupfuka amaso, bazi neza ko ari bupfe kuko umugambi we wari wateguwe. Ese uyu muperezida yarokotse gute? Aho niyaba yararokotse kubera amahirwe cyangwa byatewe n'umutekano ukomeye? Wowe niza amatwi nkuvira umuzingo nkubwira akantu ku kandi, urasobanukirwa neza uburyo Perezida Donald Trump yasimbutse urupfu. Njye nk'ibisanzwe n'indayambaye Jean Claude. Inshuro ya mbere umugambi wo kwica Trump wabereye muri Las Vegas. Trump yahuye n'urufaya rw'amasasu n'imigambi ishaririye kwa 18 Kamena 2016, ubwo uyu mugabo yari ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza mu mujyi wa Las Vegas. Kuri uwo munsi w'iterabwoba, umusore w'umwongereza witwa Michael Steven Stanford wari ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe n'agahinda gakomeye yinjiye mu cyumba cy'inama, abantu bose bishimye, afite umugambi udasanzwe wo guhitana uyu mukandida. Uyu mugabo Steven yakoreye hafi y'urwego rurinda umutekano w'umukuru w'igihugu, maze agerageza gushika ku mbunda y'umupolisi witwa Ameri Jacob kugira ngo arase Trump imbona nkubone. Umutima w'isi wahagaze umwanya muto ubwo uyu musore yafatwaga n'abashinzwe umutekano ku ngufu. Umuvuduko n'urusaku by'abafana bikwira icyumba cyose, bafite ikiniga gihambaye cy'uburyo ubuzima bwabo bugiye guhinduka. Uyu mugizi wa nabi yaje kwemera icyaha imbere y'urukiko, avuga ko umugambi we wari wo kwica Trump kugira ngo arebe ko amategeko yahinduka. Yaje gufungwa amara amezi 12 mu buroko mbere yo kuryozwa ibyo yakoze. Iki cyaha cyabaye ikimenyetso cya mbere cyerekana ko uyu mugabo azagira urugendo rugoranye cyane, rurangwa n'abagizi ba nabi batifuza ko arenga umutaro. Ariko inzego zishinzwe ubutasi zaje kumenya ko hari umuntu biri inyuma. Iyi nkuru ya Las Vegas yabaye intangiriro y'igitabo cy'amarira n'icyizere gihambaye kigiye kwandikwa n'itangazamakuru mu bice bitandukanye by'isi. Inshuro ya kabiri yo kwica Trump yabaye mu mwaka wa 2017, ubwo Trump yari amaze kuba perezida mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko nanone yari ari kurebwa n'amaso y'urwango y'abantu batandukanye mu gihugu cyose. Ku wa 6 Nzeri 2017, mu gihe yari ari mu ruzinduko rw'akazi mu mujyi wa Madani muri North Dakota, agiye gushishikariza abaturage iby'imisoro mishya, umugabo witwa Gregoire yateguye umugambi udasanzwe w'ubugome. Uyu mugabo Gregoire yibye imashini iremereye cyane ikoreshwa mu gupakurura imitwaro mu kigo cy'ubwubatsi cyari hafi aho, maze ayitwara n'umuvuduko mwinshi, agerageza kuyigonga ku muryango w'imodoka ya Trump. Umugambi we kwari ukujanjagura imodoka ya Trump cyangwa akerekeza mu nzu aho perezida yari ari, bityo ubuzima bwe bukaba bwahasigara. Abashinzwe umutekano n'ubutasi baje kumubona agishakisha inzira. Imashini ye ihagarikwa igitaraganya n'urusaku rukomeye rw'abanyamaguru bari bari hafi aho, batunguwe n'ibyo bagereranyaga n'amafilime. Uyu mugabo yaje kwemera icyaha nyuma, avuga ko yashaka kwica perezida agashenya icyubahiro cye, maze akatirwa n'inkiko kumara imyaka 20 muri gereza kubera icyo gikorwa cy'iterabwoba cyasize ikiniga. Iki gikorwa cyasize isomo rikomeye ku nzego z'umutekano, kuko cyerekana ko umugizi wa nabi ashobora gukoresha igikoresho icyo ari cyo cyose gisanzwe ngo asenye ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Ariko nanone bwerekana ko imigambi yo guhitana uyu mugabo yari yamaze kugera ku yindi ntera. Inshuro ya gatatu hari ku wa 13 Nyakanga 2024, isi yose yashutse amarira y'ikirenga n'agahinda gakomeye ubwo hafatwaga amashusho y'ukuri y'iraswa ry'amasasu ryamennye urukuta uyu mukuru w'igihugu muri Pennsylvania. Perezida Trump ubwo yarahagaze imbere y'imbaga y'abantu ibihumbi mu gikorwa cyo kwiyamamaza, avuga amagambo y'icyizere cy'ejo hazaza ha Amerika. Ubwo umusore Thomas Mateo Crokes w'imyaka 20 yarasaga imbunda mu bwoko bwa AR-15 ku gisenge cy'inzu cyari hafi aho. Amasasu 8 yaturutse mu birindiro by'uwo mugizi wa nabi agwa mu bafana, riragenda rikomeretsa ku gutwi kw'iburyo kwa perezida. Kuri uwo munsi w'intambara abantu bose bikubise hasi bavuza induru, amaraso atangira gushoka mu maso ye, mu gihe abashinzwe umutekano bamupfukiranaga n'ingufu zabo zose bamusunikira hasi. Muri iryo raswa umufana umwe witwa Koreye yahasize ubuzima akiza umuryango wa Trump, naho abandi babiri bakomereka bikomeye muri uwo murwano. Uyu mwicanyi yahise araswa n'umurashi w'inzobere ahita apfa, ariko icyo gikorwa cyasize ishavu ridasanzwe muri Amerika n'isi yose muri rusange. Trump yazamuye igipfusi, amaraso amushoka mu maso. Iki kimenyetso cyatangaje kinababaza abantu bashidikanya ku buyobozi bwa Trump. Inshuro ya 4 Trump yapangiye kwicwa haciyemwo amezi 2 gusa acitse urupfu. Uyu mupango wabaye tariki ya 15 Nzeri 2024 muri leta ya Florida,
aho uyu mugabo akunda kuruhukira. Donald Trump yari arimo gukina umukino witwa golf mu kigo cye bwite kizwi nka West Palm Beach, ahagaze mu gice cy'umutekano usanzwe, ubwo abashinzwe umutekano babonaga amaso y'imbunda nini isohoka mu gihuru. Umugabo witwa Ryan Urupfu wari ufite ishyaka ridasanzwe mu bibazo by'intambara ya Ukraine, yari amaze amasaha 12 yihishe mu gihuru. Yari afite imbunda yo mu bwoko bwa SKS. Umupolisi w'inzobere wari uhagaze imbere y'aho Trump yari agiye gukinira yabonye uwo mugizi wa nabi, maze ahita amurasaho amasasu, atuma uwo mugabo ahunga n'imodoka ye y'ikamyo, asiga ibikoresho byose. Uwo mugizi wa nabi yaje gufatirwa mu muhanda mukuru n'abapolisi nyuma yo gukurikiranwa n'umuturage wafashe ifoto y'imodoka ye muri uwo muhanda. Icyo gikorwa cyasize ikiniga gikomeye cyane kuko cyerekana ko Trump adatekanye niyo yaba ari mu bikorwa byo kwishima, kandi ko imigambi yo kumwica ihinduka mu buryo bwinshi buri munsi. Trump yashimiye cyane abashinzwe umutekano kubwo kurokora ubuzima bwe, avuga ko Imana ikomeje kumugenda hafi muri uwo muhanda w'agahinda. Uwo munsi ako kagambane kaba byatumye inzego z'umutekano zifunga ibibuga byose bya golf no kongera ingufu z'ubutasi, ariko ishavu ryo guhora mu kaga ryakomeje kuba umutwaro ukomeye. Inshuro ya 5 yabaye mu ntangiriro z'umwaka wa 2026, aho habaye amateka y'ubugome yakomeje guhata uyu mugabo ibyago bikomeye, ubwo umugambi mushya w'amasasu wategurirwaga mu nzu ye bwite Mar-a-Lago muri Florida. Mu kwezi kwa Gashyantare 2026, umusore witwa Austin Tanka Martin w'imyaka 24 y'amavuko yafashe imodoka ye y'ikamyo, arangije ayigongesha n'umuvuduko mwinshi ku ruzitiro rw'umuryango mukuru w'aho Trump yari atuye. Martin yari afite imodoka gusa, ahubwo mu modoka ye hari harimo imbunda nini cyane n'injerekani y'amavuta yo guteza inkongi y'umuriro n'ibisasu mu nzu ya perezida. Abapolisi n'abashinzwe umutekano w'ibirindiro by'umuryango bafatanyije n'urwego rwa Secret Service bahise barasa ku mapine y'iyo modoka. Kuri uwo munsi w'ako kaga, Trump yari ari mu nzu ye, ariko ntiyashoboraga guhura n'amasasu kubera ko inzego z'umutekano zahise zimushyira mu cyumba cy'ibanga kirinzwe cyane n'ibyuma bikomeye. Uwo mugizi wa nabi yaje kuhita afatwa ajyanwa gufungwa. Amakuru y'ubutasi akomeza kwerekana ko umugambi we wari wo guhitana perezida n'umuryango we wose binyuze mu bikorwa by'ubwiyahuzi n'ubugome. Iki gikorwa cyasize ikiniga gikomeye muri uwo mujyi, maze byerekana ko ubuzima bw'uyu mugabo buhora mu bibazo. Inshuro ya 6 Trump yapangiye kwicwa, Imana ikinga ukuboko mu kwezi kwa Mata 2026, ubwo umwuka wa politiki wari ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yasimbutse urupfu ku nshuro ya 6 mu gikorwa cy'ibirori cy'abanyamakuru cyabereye muri White House. Umugabo witwa Corey Thomas Allen yari yateguye umugambi ufatika wo gukoresha imbunda n'ibisasu hafi yaho igikorwa cyaberaga mu mujyi wa Washington, ashaka guhitana perezida n'abandi bayobozi bakomeye. Urwego rw'ubutasi rwa FBI n'abashinzwe umutekano wa perezida baje kumenya amakuru y'uyu mugambi binyuze mu butumwa bwa mudasobwa uyu mugambanyi yakoreshaga ku mbuga nkoranyambaga n'inshuti ze, asobanura uburyo azinjira mu cyumba. Mu gihe Trump yari agiye guhaguruka muri White House aze mu birori, inzego z'umutekano zihagaze neza zanzuye ko Trump atagomba kuza mu birori. Uyu mugambanyi yaje gufatirwa hafi y'icyumba cy'ibirori afite ibikoresho by'ubugome, maze atabwa muri yombi, bituma isi yose isubiza igitekerezo cy'ubwoba bwa politiki muri Amerika. Iki gikorwa cyasize ikiniga gikomeye ku banyamakuru n'abayobozi bari bateraniye muri ibyo birori, kuko cyerekanye ko umugizi wa nabi ashobora kwinjira mu birindiro by'umutekano bikomeye cyane. Trump yavuze ko abagizi ba nabi bakomeje gushaka kumurwanya kubera ko aharanira inyungu z'abaturage basanzwe, bityo akaba atazigera ahagarika umuhate we niyo amaraso yameneka. Ku nshuro ya 7 tariki ya 9 Nyakanga 2026 yerekanye uburyo Trump yasimbutse urupfu ku nshuro ya 7 binyuze mu mugambi ukomeye cyane uhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Iran. Donald Trump yari asoje inama ikomeye cyane ya NATO yari yabereye muri Ankara mu gihugu cya Turukiya, ubwo yari arimo kwitegura guhaguruka yurira indege nshya yahawe nk'impano n'igihugu cya Qatar. Mu gihe yari agiye kwinjira mu ndege, urwego rw'ubutasi rwa Israel rwahaye Amerika amakuru afatika yerekana ko Iran yari ifite umugambi ufatika kandi w'ubugome wo guhitana uyu mugabo kubera amakimbirane bafitanye. Urwego rw'ubutasi rwasabye Trump kutagenda mu ndege nshya ya Qatar kubera gushidikanya ko itarashyirwamo ibikoresho bikomeye birinda ibisasu. Trump yahise atwarwa mu buryo bw'ibanga bukomeye mu ndege ya kera ya Air Force One ifite umutekano wizewe, maze abanyamakuru bose bategekwa gufunga amadirishya yose hatagira icyerekezo kibonwa. Bageze mu kirere hafi ya Iran. Iyi nkuru iteye ikiniga cyane yerekana uburyo ubuzima bw'uyu mugabo buhora mu menyo y'intambara n'ibisasu by'amahanga.